iki igiti cy'inganzamarumbo ninde ni Yesu umwana w'Imana imibereho y'umubiri wanjye yanshushanya n'ibitangaza igiti cy'inganzamarumbo ninde ni Yesu umwana w'Imana imibereho y'umubiri wanjye yanshushanya n'ibitangaza agera ikuzimu bose baratinya aburayo haleluya hejuru k'umusaraba ab'isi bose babona umunezero Yesu umwami waje wabaye umuhuza w'abantu Yesu we amen we nano Peter zo itagaza bankuvuga ngo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo haleluya ashyira hejuru y'intare ya Yuda ibyo yakoze birahebuje igorigota isaga ruvumwa agezeyo nicyo nyir'imbabazi yabaye isoko y'amateka itaruma ahebuje ashyira hejuru y'intare ya Yuda ibyo yakoze birahebuje igorigota isaga ruvumwa agezeyo nyir'imbabazi yabaye isoko y'amateka dushimiye Imana kuri uyu mugoroba mwiza Imana yakoze ibingana gutya ihabwa icyubahiro twongeye gushimira byimazeyo tunashukuru Mungu sana itorero rya Kristo ku isi kanisa la Kristo ulimwenguni umushumba w'itorero nabo bakorana kiongozi na wale ambao wanaambatana nao kwa kazi mwese Imana ibahereze umugisha nyote Mungu awabariki abandi bizera bose baraha bavuye ahantu hatandukanye na waaminio wote ambao wako hapa wametoka mahali tofauti mwese Imana ibahe umugisha nyote Mungu awabariki nanone ndashimira Imana yatuyoboye mu rugendo pia namshukuru Mungu ambaye ametuongoza njiani urugendo rwacu rwagize ibizira byinshi msafara wetu ulikuwa na changamoto fulani kugeza ubwo twagarukiye nzira dusubirayo turataha hadi tulirudilia njiani tukarejea nyumbani ariko twageze muhira lakini hatukufika nyumbani twasubiye kugarukira nzira turakimirana tugaruka muri uru rugendo pia napo tulirudilia njiani tukarudia alafu tukaja kuba rero turaha bigakunda kwa kuwa tuko mahali hapa na imekubalika kuba twaraje bigashoboka kwa kuwa tulija na ikakubalika Imana ihabwe icyubahiro Mungu asifiwe sana reka rero dusome ijambo tuganira kwa hiyo tutasoma gahoro kwa
hiyo tutasoma neno la Mungu tukizungumza polepole. Turasoma Abikorinto ba mbere, Tutasoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza igice cya kabiri umurongo 16. sura ya pili na mstari wa 16. Igice ni cya kabiri, Sura ni ya pili umurongo ni wa 16 na mstari wa 16. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Mwami Imana, twuzuze umwuka wera n'umunezero, twuzuze ibyishimo n'amahoro, twuzuze ushiramanga, utugerekereho ubuntu n'imbaraga zibonerwa muri Kristo. Wiyure ibya Satani n'ikuzimu, wihesha icubahiro Mwami. Umwanya n'uyu ahantu n'aha abantu n'aba, ni wowe gusa dukeneye, ni wowe gusa dushaka. Ntacyo turico kandi ntacyo twakora keretse tubeshejwe bivuye kuri wowe. Nyabuna Mwami, nyabuna Murengezi Emmanuel, ubonekera ubugingo n'imitima yose turije aha. Uganze Mwami Imana, amahoro yawe n'ituze bibe mu giterane, udukikuza ingabo z'ijuru zifite inkota zaka umuriro. Amahoro y'Imana twarire mu mitima y'abakubaha, uhinguranye ubugingo bwinangiye, ugaruza umuheto w'ijambo ryawe, imitima ifashwe mpiri, ukubite hasi impamvu n'impaka zose bihagurukiye kurwanya izina ryawe. Murengezi, naba ari wowe uvuga kuko ari wowe uvugwa, ikitavuye iwawe nticyumvikane. Weza akanwa n'iminwa n'ururimi, ubyereze kuvuga iyo ari isi n'ijuru, yashize wisanzure, itubeshejeho ku manywa na nijoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Baganira ijambo usanzwe tuganira namwe. Tutazungumza neno ambalo ni kawaida huwa tunazungumza nanyi. Ijambo rivuga Neno lisemalo gutekereza kwa Kristo. kuwa na fikara ya Kristo. Guhinda gutekereza kw'abantu, Kufukuzia mbali fikara za wanadamu, kandi tugafata kwibwira kwacu nk'umwanzi mukuru, na pia tunachukua kutekeleza kwetu kama adui mkubwa, maze tugaha umwanya gutekereza kwa Kristo, na bali tunampea fikara nzuri za Kristo mioni mwetu nafasi, kuganze imitima yacu, ili kutawale mioyo yetu, kudusabe, kutuzure, kutujae, bizatuma tutaba ibyigenge. Hiyo itasababisha tusiwe watu ambao tunajichukua kama tunataka. Bizanaturinda kuba ingumba kubyo kumenya ubushake bw'Imana. Na hiyo itasababisha tusiwe matasa kwa kutokujua mapenzi ya Mungu. Biblia iravuga, Biblia husema ngo kwibwira ku muntu mafikara ya mtu teka ryose kwa wakati wowote ngo ni kubi mu maso y'Imana, ni kubaya pana macho ya Mungu. kandi ngo uko umuntu atekereza, Na pia jinsi mtu anafikiria, ngo ni kwari mu mutima we, ni kwari vivyo hivyo alivyo moyoni mwake. gutekereza kwa Kristo
na kufikiria kwa Kristo kuza kugera mu bantu bose, hiyo haifiki kwa kila mtu yeyote, kuza kugera mu bantu bakijijwe, huwa inafika ndani ya watu ambao wameokoka, abantu bacunguwe, watu ambao wameokolewa. akindi ababibwira. Hakuna jambo jingine huwa wanafikiria. Biblia bivuga muri Zaburi igice cya mbere, Biblia huwa nazungumzia hayo kwa Zaburi ya kwanza. wahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, Nasema heri mtu yule ambaye haenendi kwa njia ya wabaya, ahagarare mu nzira z'abanyabyaha, na hasisimame kwa njia ya waovu, yicarane n'abakobanyi. asikae na watu ambao wanasengenyana. Icyo ngo aza yibwira we, Ye mtu huyo yale ambaye anatekeleza, kubera ko yamaze gutaruka akaviyo hose, kwa sababu ameshatoka huko mbali akaja, asigaranye kugutekereza konyine, anabaki tu na fikra moja. ngo ni ukwibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Yeye anajiambileza wala anafikiria amri sheria za Mungu, kandi ngo iki nicyo cyerekana ko umuntu akunda Imana, na hiyo ndio inadhihirisha kwamba mtu anampenda Mungu, ngo ni uko azitondera amategeko yayo. ni kwa sababu huwa anachukulia vizuri sheria za Mungu. Uru ni rwo rugero rwerekana ko runaka akunda Imana. Hiyo ndiyo kipimo tu ya kudhihirisha mtu ya kwamba anampenda Mungu. Nta kindi Imana yemera, Hakuna jambo jingine Mungu anakubali, nta n'undi munzani Imana yemera. hakuna mzani mwingine ambao Mungu Uyu anakubali. ni Imana yemera ko umuntu ayikunda, Hiyo tu ni mtu Mungu anaitika yule ambaye anampenda, ko azitondera amategeko yayo. ni yule tu ambaye anaenenda vizuri kadiri na amri ya Biblia rero Mungu. iravuga Biblia nasema uwo mtu huo wazohwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, analinganishwa kama mti ambaye amepanda katika karibu ya chemichemi ya umuyaga mto, w'ishuheri ntacyo uzamutwara, na upepo haitambeleka mbali, n'amapfa menshi ntacyo azigera amuhungabanyaho, pia maafa haitamzuru kamwe, kandi ngo icyo azakoraho cyose na lolote alitenda lolote ngo kizamubera cyiza, yatakuwa mazuri kwake, kizamubera cyiza. yatakuwa ni mazuri kwake. Mu yandi magambo magufiya, Kwa maneno mengine mafupi, uwo yapfanye na Kristo. mtu huyo alifa pamoja na Kristo. Gupfa ku bwa Kristo ni gute? Je, kufa kwa ajili ya Kristo ni vipi? Nuko umuntu yibagirwa ko ku isi bazabiba, Ni kwa sababu mtu anasahau kabisa ya kwamba ulimwengu huwa wanaiba. uretse ko we yokwiba, Usipokuwa yeye pekee awe mwezi, ubwenge bwe n'ibitekerezo bikibagirwa ko kwiba kuba mu isi, akili na fikra zake huwa zinasaulika ya kwamba uwezi unakuwepo akibagirwa ko ulimwenguni. ku isi hari umuntu wowe uzi usambana kuri iyi si, Anasaulika ya kwamba ulimwenguni kuna mtu ambaye anazinzi. akibagirwa ko kuri iyi si hoba hari umuntu uzubesha, Anasahau ya kwamba ulimwengu hakuna hata mtu ambaye anadanganya, bikavuga ngo uwo na inasemekana ya kwamba mtu huo ngo nta kindi yishimira, hafurahii jambo lingine, anikindi abonamo inyungu, na hakuna lingine ambalo analiona faida ndani uretse ngo kwishimira umusaraba wa Kristo, isipokuwa kufurahia msalaba wa Kristo. uwo ngo wateye ku iby'isi bimubera nk'upfuye, Msalaba ilisababisha ya ulimwengu amaze iliudirika kwamba gusogongera imefariki, imibabaro ya Kristo ku musaraba, kwa sababu alisikia vizuri uchungu wa amaze msalaba. kwiranguza urupfu rwa Kristo, Aliposikia vizuri uchungu na kifo cha Kristo, alipokwisha kugongomea mauti ya Kristo, alipomaliza kugongomea kifo na mauti ya Kristo, ararugongomera. akagongomea kifo hicho. Bwana sifiwe. Amen. Amaze kwiranguza urupfu rwa Kristo, Alipomaliza kugongomea kifo cha Kristo, akiranguza rya cumu, akagongomea mkuki, akiranguza rya kamba ry'amahwa, akagongomea pia na taji la miba, akamira bunguri za nkoni zose. akameza kwa waraka fimbo zote. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Yes. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Meza ya Bwana, ameza yayandi yo mugakopo, ile meza ambayo inaonekana kwa kopo, yayanditseho tunywano ku mwisho w'ukwezi. na maanisha meza ya Bwana watu nakaribia kwa mwezi. Abantu iyo batarumva bazagira ngo ni pastor uzuyatanga. Watu kama hajaelewa vizuri wanafikiria ni mchungaji ndio anapeana meza Abantu hiyo. bavuga ngo reverend ahari tunywa meza.
Watu wanasema reverend hayuko, tutakaribia meza kwa sababu yeye ndiyo anapeana meza hayo. La hasha, yeye hapeani. Ngo ninde wayasengeye? Anasema je, ni kina nani ambao ameombea? Ngo murebe runaka ngo no pastor twemera umunyamwuka ngo yasengeye. Anasema muangalie mchungaji wa kiroho, yeye ndio tunamkubali na ambaye hayo. Wewe ndio usengera meza. Wewe abantu bwo kuzuza inshuro 600. Hauwezi kuombea meza ya Bwana ingalao nene kwa lugha kwa mara 6. Ameza Yesu yasiza yasengeye. Meza ya Bwana Yesu Kristo aliacha kiaombea. Yasiza yasengeye Yesu. Aliacha kiaombea Bwana. Asiga yaravuga ngo muze munibuka gusa. Ntiyavuze ngo twese dusenge. Yaravuze ngo twe tumwibuka gusa. Na baadaye alisema ariko yasiza yasengeye Yesu. Musiombee meza ya Bwana. Yesu yasiza yasengeye. Yaombeeni. Takindi gihari. Yesu alishaomba. Na teoloji ngo niyuzuzwe, ngo ni wamutora tambuka imbere y'abandi ngo yasengere. Yesu yasize avuze. Yesu aliacha kinena. Muri Zaburi Biblia iravuga. Katika kitabu cha Zaburi Biblia. Isi yose himbaza Uwiteka. Ulimwengu mzima imsifu Bwana. Abayituye ngo bamutinye. Na wale ambao wanaishi ulimwengu wote. Ngo yavuze bikaba. Amen. Kwa sababu ametamka na ikawa. Ngo yategeka bigakomera. Na aliamuru yakawa. Yafashe umukate uvuye kuri botike. Alichukua mkate ambao anatoka. Yafashe umukate uvuye kuri botike. Alichukua mkate tokayo kwa duka. Mkate. Afata divai. Akachukua ivuye hamwe n'izindi divai. Akachukua divai ambayo inatoka miongoni mwa jingine. Haleluya. Ngo arangiza aravuga. Alafu akasema. Biblia inasema. Ijambo ryavuye mu kanwa k'abantu ryarakomeye. Kama neno litokalo kwa abantu baravuze ngo muka apotre runaka kabawe. Kama watu walisema abantu baravuze ngo bayikoloneli kabakoloneli. Kama watu walisema mtu huyo ni koloneli ya koloneli. Ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana. Na isipokuwa neno rirushaho gukomera. Yaravuze ngo uyu ni umubiri wanje. Alisema hii ni mwili wangu. Aya ni amaraso yangu. Na hii ni damu yangu. Kugeza Yesu aje. Hadi Kristo arudi. Kugeza Yesu aje. Hadi Kristo arudi. Birahagaze ntibizonyeganyega. Yameimarika na yatatizwa ku meza ye. Bwana sifiwe. Amen. Ntabwo ari umukate. Uyu ni umubiri. Tukikaribia meza ya Bwana si mkate. Aya ni amaraso ya Yesu mwana w'Imana. Na haya ni damu ya mwana wa Mungu. Ubwe yabyise amaraso abyita umubiri. Mwenyewe aliita mwili na damu. Bwana sifiwe. Amen. Niwe wabyise umubiri na amaraso. Ni Mungu mwenye Yesu mwenyewe ndiye ameita mwili na damu. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu atanga ameza sinzi uko tubaye. Naringiye ngo mutundi. Yesu alipopeana meza ngo afashe agatambaro kera, alichukua kitambaa mweupe, afata agace k'umukate, akachukua kipande cha mkate, arazingazinga ngo arangize ashiramo, akakunja kunja na alafu akaeka ndani, agashira ku ruhande ashira inyuma ye, na akaeka nyuma yake, ngo arangize alipomaliza asigarana umukate mu ntoki wari wuzuye ibitobagure, akabaki na mkate ambao ulikuwa umejaa tundu. Ngo arangize alipomaliza afata igikombe cyarimo amazi kirepe, akachukua kikombe kilikuwa ndani maji, akozamo n'urutoki muri ayo mazi, akaweka kidole ndani ya maji hayo, atonyanza imitonyi 10, akaweka drop 10, ya mitonyi 10, na mtonyi 10 hiyo yarivuga ibitangaza 10 Imana yakoreye mu gihugu cy'Egiputa. ilikuwa ikisema miujiza 10 Mungu alifanya. Na matafari bakoraga bayakoreshaga amazi kirepe, na matafari walikuwa wakitumia. Yesu yazavanga Pasaka ya mu Egiputa niye. Yesu alikuwa akichanga Pasaka yake. Yazavanga Pasaka. Alikuwa akichanga Pasaka. Yesu yazachumba Pasaka. Yeye alikuwa akichanga Pasaka. Yesu yazavanga. Yesu alikuwa akichanga Pasaka. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu. Ahabigishwa akawapea wanafunzi wake. Arabwira ngo nifuje gusangira namwe Pasaka iyi. Kasema na nilitamani kuchangia nanyi Pasaka hii. Utarababazwa. Bila mimi kuteswa. Sinzongera gusangira namwe. Na sitachangia nanyi kamwe. Kugeza aho nzozira. Hadi nirudi. Mwebwe nyinyi muje mukora mutya. Tendeni hivi kugira ngo muniwe. Kwa kunikumbuka mimi. Kugira ngo ili munibuke. Nikumbuke.
ya Yesu. Damu ya Yesu. Hari umugabo baramurashe Bunyakiri. Kuna mzee mmoja ambaye amemshuti hapa Bunyakiri Kongo. Bamukubitira urusasu rwaha ruhagararira hano mu bihaha. Amamutima. Mshuti hapa na ikasimamia kwa roho. Yazaje guhumeka bakamushinga ivi mu mutima kugira ngo abone uko ahumeka. Ili yeye apumue vizuri walikuwa kiekelea goti kwa kifua chake. Umwe wazo sokera ha mu mbavu hakazafurubira ibitebetebe. Pumzi moja ilikuwa inatokea hapa mbavuni mwake. Baramupima biranga. Wakampima ikakataa. Baravuga ngo muri Afrika y'Epfo tibikunda ngo aho isasu riri ngo borishaganye yo cikana. Wakasema Afrika Kusini hata mpeleke huko haitawezekana. Ngo cyaratambuka je mu rusengero sanga hari amezi. Na siku moja nikapita kanisani. Aravuga ngo mwami Yesu. Akasema mfalme Yesu. Aya ngo n'amaraso yawe. Hii ni damu yako. Imirimo yakoze ku isi iratangaje. Kazi niliyoifanya ulimwenguni ni ajabu. Mungu aracyakora imirimo. Kwa sababu hadi leo inatenda. Aya maraso nagera mu mubiri wanjye. Na damu hii ikifika mwilini mwangu, Isasu ryibagirane rihinduka inyama mu zindi. shida hiyo isaonekane. Ndavuga ngo tuganira namwe. Hadi leo hii ambayo tunazungumza nayo. Amazinya isasu ryaratuje ryarashize gano. Isasu ryaribagirane. Yamesaonekana. Kubera amaraso ya Yesu. Kwa ajili ya damu ya Yesu. Kubera amaraso ya Yesu. Kwa ajili ya damu ya Yesu. Kubera amaraso ya Yesu. Kwa ajili ya damu ya Yesu. Kubera amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Kwa ajili ya damu ya mwana kondoo wa Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Biblia yavuze. Biblia inasema, Olinda wigeze kumenya Imana itekereza. nani aliyewahi kujua fikra za Mungu? Ngo ayungure ibitekerezo. Ili amuongezee na ufahamu. Ariko twebweho Lakini sisi ngo dufite gutekereza kwa Kristo. tunazo fikra za Kristo. Kwibwira kw'Imana Kutekeleza kwa Mungu. niko gusigaye kuba muri twe. Hiyo ndio habari inakaa ndani kwetu kwa sasa. Reka nongere mbabwirire ijambo ritoya. Nitawaambia tena neno dogo. Nta munyamurenge wogira gutekereza kwa Kristo. Hakuna mnyamulenge ambaye atakuwa na fikra za Kristo. Ngo yoba ameze gute? Ingalau hawe aje. Uko gutekereza kuba mu bantu bakishijwe. Fikra hizo zinakuwa Kandi abo bari mu ndani ndimi zose n'amoko yose yo ku isi. na watu hao ni mataifa na dini za ulimwengu. Abo barihanarutse ngo Kristo bari guhanarwa. Hao wamejiachilia ili Yesu Abo atawale. barigaye ngo Yesu ari ushimwa ashirwe hejuru. Wao wamejitahidi ili Mungu asifiwe. Abo nta kindi bakibonamo agaciro keretse Yesu umwana w'Imana. Hao ni jambo lingine ndani sifa hizi. Paulo yaravuze Wanasema ngo umuntu ntakongere kushavuza, mtu asinihuzunikishe kama. umuntu ntakongere kumbabaza. Mtu asinihuzunishe. Uzo abantu bagaza babaza Paulo. Nimejua tu Ntabwo ari abamukubise. Ntabwo ari abamukubise. si wana mama. Paulo yakubiswe inga inkoni y'Abaroma. Yeye amechapwa fimbo ya Warumi. Inkugeza mumenekanye gatatu. Na safina zilipigwa. Paulo yakubitiwe i Damasiko bamuterera hanze mu gitebo. Yeye alipigwa Damasco wakamtupa nje. Paulo yakubiswe nk'upfuye Frugiya. Paulo ni chako kama mtu mfu. Paulo yaraye muri gereza na Sila Paulo i ni Makedonia. pamoja na Sila. Ariko ibyo ngo ntibyamuteraga agahinda n'ibyo ntibyamubabazaga. Hayo haikumtesa na Ngo haikumuzunikisha. yababazwaga n'inzererezi z'Abayuda Alihuzunikishwa. zigize nk'abana b'Imana ari aba bandi. Ambao wamejifanya ni wana wa Mungu. Ngo bigiraga nk'abakijijwe batazi Yesu. Walijifanya kwamba wameokoka na wamjui Yesu. Biblia iravuga Biblia ngo husema niba kumenya Yesu Kristo kama kumjua Yesu kwarahinduye ubugingo bwawe, kumegeuza nafsi. kwarabateye guhungira iby'isi, Ilisababisha mtoroke. ngo mumare iminsi yose isigaye, Ili siku zenu zote. ngo muhinde agashitsi uko mwumvise mutsinzwe n'urubanza. Ukiwa mnasikia kwamba mmeshindwa kabisa. Yandikira Abakorinto arababwira Ameandikiwa Korintho ngo kama. kuko ubwoba buva ku Mana, Nasema kwamba uoga utokao kwa Mungu ngo buzana agahinda kazana kwihana, inaleta huzuni ambayo inasababisha kutubu. ariko ubwoba bw'iby'isi Lakini uoga wa dunia ngo buzana urupfu. unaleta kifo. Nicyo gituma bivuga Ndio maana nasema ngo muturize munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. nyenyekeeni chini ya mkono wa hodari wa Mungu. Mbega ukugutekereza kwa Kristo Je, fikra hizi za Kristo tuzagusingira ryari? utakupokea lini? Tuzakugera ryari? Utakupata lini? Igihe cyose Wakati wowote
Kristo ari uriho. Utasikia kwamba Kristo ndiye anaishi. Ukamuhereza umwanya mu bugingo bwawe. Unampenda muda kwa maisha yako. Ukareka Yesu akuganze. Tunaacha Yesu tutawale. Yesu ni uzaba ari muri twebwe. Yesu ndiye atakuwa ndani mwetu. Yesu ni uzaba ari mu bugingo bwacu. Yesu ndiye atakuwa ndani ya nafsi zetu. Yesu ni uzaba ari ibyirato byacu. Yeye ndiye atakuwa furaha sifa zetu. Yesu ni uzaba ari amahoro yacu. Na pia atakuwa amani kwetu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Utekereza kwa Kristo. Fikara za Kristo. Ibuka umugabo umwe. Nakumbuka mzee mmoja. Waduturanya baga hakurya iwacu gatoya. Yeye alikuwa ni jirani. Ngo yigeze kuja gutema. Siku moja alienda shambani. Aratema ngo agere imbere yibuka Yesu. Akalima akafika mbele aranezerwa arambika umupanga n'ikibando. Akafurahi akaweka mpanga chini. Warangiza atekereza Yesu. Alafu akafikiria Kristo. Araruanga kubita amashi. Yeye akapiga mikono. Atekereza Yesu. Akafikiria Kristo. Araruwa araseka. Akacheka. Imbavu ziramurya. Na mbavu zikamuuma. Aragarama mu mpimbi. Akalala kwa atekereza Yesu. Akafikiria Kristo. Ukwezi kuraruwa kuratambika. Mwezi inyenyeri ziraza nijoro. Na nyota wararuwa aravuga ngo Mana nyir'imbabazi ndeka ntahe. Akasema mwenyewe. Nami Yesu reka ntahe. Mfalme Yesu. Bakanya Yesu ndahe. Ijoro ryabaye reka ntahe. Usiku umekuwa. Biblia inavuga ngo niba mwarasogongeye. Biblia inasema na kama mukamenya kuomba amagira neza. Ngo nimumwegera niwe buye rizima. Haleluya. Niba mwarasogongeye. Kumenya Yesu ntabwo ari ubutumwa. Kumenya Yesu ni ikintu cyabaye muri twe. Ni ibitangaza byakoretse muri twe. Kumenya Yesu mwana w'Imana ni ingingo zaremwe muri twe. Ni ibitangaza byakoretse muri twe. Kuko uwo twamenye ubwe Biblia inavuga ngo azitwa igitangaza. Bwana asifiwe. Yesaya yaravuze ngo azitwa igitangaza. Azitwa igitangaza. Yari mu ijuru ari igitangaza. Yicaranye n'Imana ari igitangaza. Ibintu byose ngo ni wowe wabiremye. Bwana asifiwe. Avuka nk'igitangaza. Bwana asifiwe. Avuka nk'igitangaza. Bwana asifiwe. Akura nk'igitangaza. Akora imirimo nk'igitangaza. Apfa nk'igitangaza. Izuba ririjima n'inyenyeri. Bwana asifiwe. Ahavuka nk'igitangaza. Akora imirimo ikuzimu nk'igitangaza. Avuka nk'igitangaza. Bwana asifiwe. Azamuka mu ijuru nk'igitangaza. Azagaruka nk'igitangaza. Azatujana nk'igitangaza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tangaza Yesu ni wa ajabu. Haleluya. Abafarisayo ngo baratumye. Abafarisayo wametuma. Ngo baramubwira. Ukamwambia. Uzakomeza kuyoberanya kugeza ryari? Na utaendelea kujibadilisha hadi. Ngo tubwire urinde. Wewe ni nani? Urinde. Wewe ni kina nani? Tunakumva. Sisi hatusikia. Wewe ungiraga ko ufite ubutware. Yeye alikuwa akiwazungumzia Utasa n'abanditsi. Yeye hakuwa anafanana na. Baramubwira ngo tubwire urinde. Kamwambia tueleze wewe ni kina nani? Haleluya. Baramubwira. Akawaambia. Ngo nduona wabwiye bwambe. Mimi ni yule ambaye niliwaambia Bwana sinza mpinduka. Yule wa kwanza sibadilika. Yeye ni yule. Wow, sana kuona watu wanaimba ngo Mungu ni yule. Ni ajabu sana kuona watu wanaimba Mungu ni yule. Kuimba Mungu ni yule. Jana hata leo. Angaruko baba baririmbye. Si kuimba hivyo. Muka yambaye gusobanura indirimbo. Mungu roho alipenda kufanua nyimbo. Gusobanura ni kumuka yambaye. Na mimi huwa naanza kusobanura
Kiswahili. Pia za Kiswahili. Pia wafzengo Mungu ni yule yule. Tango wafzengo Mungu ni yule yule. Tangali. Mukarambiye. Mungu kuvuga ngo Mungu ni yule yule. Bwana sifiwe. Amen. Mungu ni yule yule. Nikibobila bifuze. Ngobila bifuze. Bwana sifiwe. Amen. Paulo alikia Wakorintho. Anaambia mukana mtu wese mwini. Akasema katikati wa Mungu mwenye namese aje hapa kama wakugambe. baki kama Imani ile ya kwanza. wakati alitoa Mambo ule wa kwanza. Furaha ile ya kwanza. Kuliimba leo Mungu ni yule yule. Sasa kuimba Mungu ni yule yule inamaanisha baraka na tabia. Nguvu ambazo nilianza nazo. Heshima na tabia. Furaha ambazo nimeanza nazo. Kuimba na tabia ni Mungu. Bado kupenda Mungu nimeanza nazo. Mungu ni yule. Mungu ni yule. Bado Mungu ni yule yule. Mungu ni yule. Imani ni yeye. Karibu yambie. Yambie Yesu. Karibu anamwambia Yesu. Anamwambia baraka na tabia na kaburi ndio mpinde. Haleluya, anamwambia nguvu ambazo. Haleluya. Anamwambia mafuta ndio Mungu nani nita. Kwa sasa nataliwa. Bwana sina nane mimi. Nataliwa. Mimi ninaenda Sina vizuri. Bado sijachoka. Haleluya. Imani yako mzee. Mbadi amen. Mwalimu sasa baraka. Kwa kila siku Mungu ni sasa hapa. na hiyo ni ahadi. Ana mama anaanza kwa mzuri sasa. Mtaani ndio tumbira. Andikaje Wewe unafuta. Wewe saya. kitabu cha Yesu. Mama tekela nzuri taka. Wale mtarajia. Mama za kusonga baragasha. Na watakudisha. Mama za kupama mara. Na watafikia. Mama za kupata mkelele wewe. Mama za kwenda kwa Bwana wewe. Mama za kupata chokola. Watatembea hawatatoka. Abantu basa ni mufutuko. Wale ambao wamekuja kwa Bwana. Abantu mufutuko washindi mufiri. Wengi na Abantu zilitangaza umufutuko warangiyibuka. na wale ambao wametendea maajabu. Abantu warangiyibuka. Wengine Rwanda. Mungu yarambwiye. Kijana ameniambia. Ngo yabonye Biblia simesi ku mupaka. Akaniambia kwamba Biblia moja liko kwa mpaka. Ngo aramubwira ngo ziriya ngo biza abantu bamwe. Ngo bijindi na iro bikutu. Ngo basigaye ku mupaka. Akauliza Mungu Biblia ndio utandukana ngo bashingamwe. Ukagira ngo Biblia cyasigaye kusiya. Umuntu yozana agatangira gusambana. Akanyanya wifatikanya n'amaraya. Ngo ababaye umubiri umwe n'amaraya. Biblia inasema yule ambaye anaambatana na mzinzi yeye huwa anakuwa mwili mmoja na mzinzi. Yesu akabwira abigishwa biwe. Yesu akawapea wanafunzi. Walipomaliza kula. Ngo bajya nabi. Wakala vibaya. Ngo basitaka kuzibifunguka. Wakajaa. Tabia ndogo hiyo. Ngo baragota. Wakaogota. Ngo bageze ibishamba biraringa 12. Bageze amatongo 12. Vitunga 12. Uko niko ubuzima ubwaya bwanyanyagira abantu. Maisha ya uzinzi imejaa kwa watu wamejaa. Akafite igice cy'amaraso yawe. N'umugabo wawe nakafite igice cy'amaraso yawe. Uranyanyagiye aho wasambaniye Giturayi, aho wasambaniye Kayore, wabibasiga amababa, wabibasiga amaraso yawe, ugenda wivanga nabo, uzikoranya byari ko yasagiye hose. Uzikoranya byari uzotora ibifunguka byawe byari. Bimwe biri mu Banyakenya, ibindi bifunguka byawe biri mu Banikuyu, ibindi bifunguka byawe biri Giturayi. Waranyanyagiye. Alikuwa Yesu anafuga. Yesu anasema Watatayapa. wale Mungu alinipea. Watatayapa. Wale Baba amenipea. Watatayapa. Wale Baba amenipea. Uwindukirwe umuntu mwasamba n'umuntu. Muri mufitaniye gurutufu y'amaraso. Ari muri wowe uri muri we. Amaraso ntareba. Leo kwa kanisa tunafanya sala. Paulo anafuga. Mungu amefanya ingingo za Kristo. Nizie ingingo za Kristo. Basinzira n'ukuri kw'Imana isoba bose. N'ukuri kw'Imana. Ndahimana yapamagaye. Wararangiye kuva Yesu ageze mu bugingo bwawe. Kugeza Yesu aje. None nimba kwa watoto wa baba moja. Imani ni moja. Toshikamana na wale
n'abanyagikuyu n'abamari bo muri kumwe muri Kristo apana bisaba barya basigaye bari mu gitaramo jewe n'abashikarangwa jewe n'abahinde jewe n'abande turi mu biro Kristo ngo ndatahabwa waliokoka wote mimi nao ni mwili mmoja kupitia Kristo Yesu. Mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Arashe Bwana mwenye kanisa. Yesu ni kanisa. Anakuta Bwana mwenye kanisa. Ni kanisa Yesu. Anakuta Bwana mwenye kanisa. Yesu ni kanisa. Anakuta Bwana mwenye kanisa. Ni kanisa Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa bila kahinda kwa sababu kwa watu watajitengwa. Kumoja bibi kusema je kwa sababu gani watu wasimamisha? Makaroga gashamburi watate. Mtu anakuwa mchawi. Mtu anazadia. Umutakiba date. Kaje na atengo. Umuntu agatukana date. Mtu anatusiana. Nikiwa mana we ibintu byagenze gute? Nikaona kama je ni sababu gani hapa? Tuza yarabitengeye wenyine. Akatwambia tulieni roho amewasimamisha. Umuka arabahagaritse. Roho amewasimamisha. Umuka arabahagaritse. Roho Mungu amewasimamisha. Haleluya. Amen. Roho amewasimamisha wenyewe. Tukituma Paulo amwambia Timotheo. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo. Ufatwa rukomeye rwima. Akasema ngo rwacyahagaze. Mungu bado anasimama. Wanditseho ikimenyetso. Na ishara. Uwiteka asabe. Mungu anajua walio wake. Uwiteka asabe. Mungu anajua walio wake. Bwana awajua walio wake. Bwana awajua walio wake. Tukituma turirimba. Ndio maana tunaimba. Walio na Yesu ni matajiri. Abari kumwe na Yesu naba. Walio na Yesu ni matajiri. Abari kumwe na Yesu naba. Abantu bibitse urevera mu maparuwase. Abandi bibitse ubu president bw'abanyamasengesho. Abandi bibitse ubukina mama. Mutware mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Wamoja wanafurahia kwa kina mama wachungaji. Walio na Yesu ni matajiri. Waombezi mchukue. Walio na Yesu ni matajiri. Sababu waliokuwa na Walio na Yesu ni matajiri. walikuwa na Yesu. Paulo amesema Ndi umuyuda w'abayuda. mimi ni Myahudi Umuheburayo w'abaheburayo. mimi ni Mheburayo wa Farisayo w'abafarisayo. mimi ni Farisayo miongoni mwa amategeko. Kwa kulingana na sheria. Ndinyangamugayo. Mimi ni mzuri. Ni muungwana. Alikuwa anavuga. Akasema ngo nyamara ivyarinda muyanje. Lakini yale alikuwa mazuri kwangu. Ngo nabihinduye uruhombo. Nimeyageuza kuwa uruhombo. Nimeyageuza kuwa takataka. Kwa ajili ya utajiri ambao ulinganisha. Ariko kumenya Yesu mwana we. Hayo ndio kumjua Yesu mwana wa Mungu. Ariko kumenya Yesu. Kumjua Yesu mwana wa Mungu. Ariko kumenya Yesu. Hiyo sasa ni kumjua Yesu. Obwire kandu gatoya twagize akaga ngasubiremo. Nawaambia kitu kidogo ambayo tulikuwa na amainga make yangafite. Niko na mainga kidogo tu tukiwa nayo wiki ngapi? Yambishuriye ko dufite akaga gateye ubwoba. Roho amenifunulia kwamba tuko na kuangamia kwa ajabu. Twagize twafashe inshingano tutarakizwa. Tulichukua jukumu bila sisi kuokoka. Tuwabayumbe tutarakizwa. Tukawaombezi bila sisi kuokoka. Tuhanura tutarakizwa. Tukatabiri sisi bila kuokoka. Tuwabarevera tutarakizwa. Tukawa reverend bila sisi kuokoka. Tuwabakina mama tutarakizwa. Tukawa wakubwa wa mama sisi tutarakira Yesu mu bugingo bwacu. Bila sisi kupokea Yesu tutarakira Yesu mu bugingo bwacu. Bila sisi kupokea Yesu ndani. Muririmbyi yaravuze. Mwimbaji amesema. Usizibagirwe igihe nakizwaga. Sitasahau siku ubwo Yesu yinjiraga mu bugingo bwacu. Wakati Yesu aliingia. Yesu yinjiraga mu bugingo bwacu. Wakati Yesu aliingia moyoni mwangu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Undi mwaselemani haravuga. Wimbo uliobora nasema. Unarinjanye ku mutima wanje wari maso. Nilikuwa nikilala lakini moyo wangu ulikuwa maso. Ushaka umutima wanje ukunda. Nikatafuta yule roho wangu. Naramushatse ndamubura. Uko nilimtafuta na sikumuona. Nagasohoka nja kumushaka. Nikatoka nje nikaenda kumtafuta. Nahuye n'abarinzi bagenda umudugudu. Nilikutana na walinzi wa mji. Baramukomeretsa. Wakamchukua wakampiga gatoya. Lakini tulipoachana kidogo. Uza abarinzi barinda umudugudu. Je, mnajua wale walinzi ambao wanalinda mji? Nisi. Nibo barinzi barinda umudugudu bakomerekeje umugeni. Ni doctrine z'amakanisa. N'abarevera bumutse bameze nk'ibicu biteregamo. Bagaruza bavuga ngo mwagenta rwandiko. Abakorinto ngo bigeze kubaza Paulo ngo senta rwandiko ufite. Wakorinto ngo ni mwebwe rwandiko rwaje. Kasema nyinyi ndio rwandiko rwaje. Ni nyinyi barua yangu. Duweze
icyubahiro. ngo ahura n'abarinzi bagenda umudugudu, akakutana na walinzi ambao ahura n'abarinzi bagenda umudugudu, akakutana na walinzi bafata hao, wa mukobwa w'umushulamu, wakamchukua mshulamu ngo baramukubita we, wakampiga. nibuke mukristo atambutse igikombe cy'ucucufu, Kumbukeni Mkristo alipopita bonde la yahuye na mihango y'idini, yeye alikutanana na yule mtu wa dini, ngo iruhande rwa mihango y'idini, na katikati ya mtu wa dini pembeni ngo hari indundo z'amagufwa y'abantu yishe, kulikuwa mifupa mingi ya watu, hari amagufwa y'abantu yishe. kulikuwa mifupa ya watu. Niba hari ibintu biza byica abakristo, Kama kuna kitu ambalo linaua Wakristo, niba hari ibintu byica abakristo, kama kuna jambo ambalo linaua Wakristo, ni mihango y'amadini, ni desturi za ni kanisa, mihango y'amadini. ni desturi za makanisa. Babwire Niwaambie kandi gatoya, kidogo tu, urusu urusengero hii si kanisa. kosoka muno boraza mwinka Tukitoka muoteza bashira za amasana ngombe maganga imana ntiyo sigaye, inaacha takataka yote. kosoka muno Tukitoka humu boshiramo botikari utaweka bakagurisha duka hapa, amayinite, wanauza ariko credit iyi ni basiri gutwe. kwa sababu hii iko empty. Itorero rya Kristo, Kanisa la Kristo, itorero rya Kristo, kanisa la Kristo. Biblia iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Biblia inasema katika Matendo ya Mitume, Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu, nasema Mungu hakai ndani ya nyumba zilizojengwa na wanadamu. Imana ntiba mu nzu z'abantu, Mungu haishi ndani ya Imana nyumba za yubatswe watu. n'abantu. Yeye haishi mahali Salomo yarubatse akora igitangaza, Sulemani amejenga akafanya Imana ajabu. iramubwira ngo sizaba muri iyi nzu, Mungu akamwambia muzaza numva sitakaa, abantu bari muno, bali nitakuwa nikisikiliza ubuturo bwanje watu. nzabamo. Mimi nina makao Biblia iravuga ngo Biblia nasema kunda bakunda, wanapenda abashaka wanipenda, nimwe turazambona, wanitafuta wako bidii abashaka nimwe turazambona, wanitafuta wako bidii itorero ry'Imana, kanisa la Mungu, abashaka nimwe turazambona. wamtafuta Mungu kwa bidii watamuona. Bwana asifiwe, Haleluya, Bwana asifiwe, amen, Bwana asifiwe, haleluya, Bwana asifiwe, haleluya, Bwana asifiwe. amen. Abashaka nimwe, Wanitafuta kwa bidii. Bwana asifiwe, Haleluya, Bwana asifiwe. haleluya. Abantu bagiye mu masengesho Watu wamoja walienda ku maombi, mara iminsi batarya, wakakuwa na siku nyingi hawali, bararuha batangira gushishuka umubiri, na alafu wakaanza kumenyeka bakura ngozi. igishishwa, Mtu alikuwa akitoa ngozi kwa mwili, bora batora aho batakaye ku musozi, mtu akawachukua mahali walikuwa wamelazwa baje mlimani. kubigisha kurya igikoma umunsi wa mbere, Walipowafunza kunywa uji siku ya bakazana igiti kwanza, bagapfunda hagati y'amenyo, walikuwa wakileta mti wanaweka ndani ngo katikati ya bapfanyure meno barebe ko botangira kwiga kunywa igikoma. ili watizame jinsi gani wataiga kunywa uji. Burya mbabwire Niwaambie uko turushanya gushaka Imana, jinsi gani tunashindana kwa ni kumtafuta kwirushanya uko twiyereka, Yego. Vivyo hivyo inashindana Kurushana kwa kuirisha kwetu, ni kwirushanya kwiyegereza. na jinsi hivyo Abaishaka inarishana kwa cyane, kumkaribisha. Imana ibiyereka cyane, Wale ambao wanamtafuta Mungu sana, Abaishaka wanamkaribisha mukeya. sana. Wale ambao wanamtafuta kidogo, Bwana asifiwe, amen, Bwana asifiwe, haleluya, Bwana asifiwe. amen. Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo, Sisi tuna fikra za Kristo, twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. sisi tuna fikra za Kristo. Abisiraheli Wana wa Israeli ngo bubatse inzu, walijenga nyumba kwa uficho, Wihishwa. kwa uficho. Dawudi yatwaye imyaka 7 Daudi alitawala kwa muda wa miaka 7 ayoboye Isiraheli imiryango mikeya, ayiyoboreye Hebroni, akiongoza familia chache za wana wa Israeli, akiongoza Hebron. aza kuyoborera Yerusalemu imyaka 33, Akaje kuongoza Yerusalemu kwa miaka 35. umusagara i Yerusalemu. Siku alipofika Yerusalemu, Biblia iravuga Biblia sema ngo Abisiraheli wana wa Israeli ngo bamwubakira inzu, wakamjengea nyumba, ngo bubakira Dawudi inzu, wakamjengea Daudi nyumba. bamuteguza, Yeye hakumwandaa, bashaka kumukubita surprise, wakataka ngo wamsurprise, baraza baramubwira wakamwambia ngo ngiyi inzu nyagasani mwami wa Isiraheli. nyumba hii mfalme wa Israeli. Niba ngo hari ibintu byateje Dawudi umutekano mukeya, Kama kuna jambo Yes. ambayo ilisababisha Daudi niba asiwe hari na ibintu amani na byateye Dawudi usalama, amahoro makeya, iliyosababisha Daudi awe Iyo na nzu amani yagoye kidogo, Daudi cyane. ni Yagoye nyumba Daudi hiyo cyane. ilimchosha yagoye sana, Dawudi cyane. ilimchosha mno. Arababwira ngo mwa Bisiraheli, Kaambia, hei wana wa Israeli, hei taifa, nije Imana yabakuye mu Giputa, je, ni mimi Mungu aliowatoa nije jangwani Imana yakoze Misri? ibitangaza 10, Ni mimi Mungu ambaye nimefanya miujiza 10? nije Imana yabambukije Shamu, Ni mimi Mungu ambaye nimewavukisha Shama? nije Imana yakoze ibitangaza. Je, ni mimi Mungu ambaye nimetenda miujiza? Isanduku y'Imana iri hasi,
nje, none Dawudi ije mu nzu alafu mimi niende nyumbani, aravuga akasema ngo sizatuza haleluya, akasema sizagoheka na sitasinzia, ntarabonera ubuturo Imana ya Isiraheli, sijapata makao, ntarabonera Imana yaje ubuturo, sijapatia Mungu makao, ntiziganurira uburiri. sitapanda kitanda. Haleluya, amen na haleluya. Bwana Amen. yaje mu nzu mwe ohenda igifu ya mu nzu niyorose isanduku iri hanze, mimi niende nyumbani na nilale na sanduku iko nje, isanduku iri hanze, mimi niende nyumbani na sanduku ya aravuga ngo sizatuza, akasema sitachoka sinzurira uburiri, na sitapanda kitanda, sinzagoheka. sitasinzia, Imana itarabona ubuturo na Mungu hajapata makao. Haleluya. ngo arangize Dawidi, Alipomaliza Daudi, igitangaza kiraba. Bwana sifiwe. amen, Dawidi ngo araza Daudi akaja abwira Natani bamenya, akamwambia Natani, ugenda umbwirira Imana y'Isiraheli, uende ukaniambia Mungu wa Imana yaremye Israeli, isi n'ijuru, Mungu aliyeumba Imana nchi, yadendetse ijuru ku busa, Mungu Imana yaromeje aliyeumba inyanja itegeko, Mungu uyibwire mwambie ngo Dawudi mwene Yesayi Daudi mwana wa yaravuze ngo ntazaryama utarabona huba wa mbere. amesema hata lala abada hajapata makao yako. Mwambie Ibanga naryo na yongeye kuyubakira, siri nyingine kuyubakira. nitamjengea, Igitangaza kiba kiraba. na miujiza ikatoweka. Muzi gushomboroza, Je, mnajua kuchokoza? gushomboroza Kuchokoza, abantu bazanaga agati watu walikuwa wakileta mti bagakoza mu nzuki wanaweka kwa nyuki. kama gyo ni bandi bazishombe, ni mwe bazishomboroje. Nani amechokoza Ngo nyuki? Dawudi abashomboroje Imana. Na alafu Daudi akachokoza Mungu. Haleluya, Bwana sifiwe. amen, Ando mazangizelewe zeleli moya we, amen. ariko Mana yanje we, Imana ngubwira Natani, Mungu akamwambia Natani nabii, ngubwira Dawidi mwambie Daudi, ngo ibintu nk'ivyo abikuye he. mambo kama haya alifikiriaje? Ibrahimu twabanye ku manywa na nijoro ntiyigeze abitekereza. Haleluya, Ibrahimu tulikuwa naye mchana na usiku. Nagendeye hagati Hayo. mu Bisirayeli ntibigeze batekereza kunubaka inzu, Amen. Nimetembea katika ntibigeze Israeli. batekereza kunubaka. Hawakufikiria kunijengea. Nabanye n'amaso umugaragu wanjye Nimekaa pamoja na ntibigeze batekereza kunubaka inzu. hakunifikiria. Haleluya. Mbwire Dawudi we, Mwambie Daudi. Haleluya. ngo Imana yavuze, Mungu anasema. Imana ihoraho, Mungu aishiye. Imana itagira itangiriro n'iherezo, Kwa maana mwana. Imana idapfa idasaza. Mungu afe baya. Mbwire ngo yambwiye, Mwambie kwamba amesema. Bwana sifiwe, Amen. ngo nzakomeza ingoma yawe Dawudi, Nitashikamisha na nzokomeza ingoma yawe, ufalme wako milele. nzokomeza ubwami bwawe, Nitashikamisha ufalme wako milele nzokomeza urubyaro rwawe, na familia yako. ingoma yawe ngo ntizazungurwa n'abandi, Ufalme wako hautapewa, uzahora imbere yanjye utabaki mbele zangu ngo nk'imisozi, kama milima. ngo nzakwishimira Nitakufurahia Daudi. izuba n'ukwezi bibaho. Haleluya. Ariko Mana yavuze, Dawudi yumvishe ko Imana ivuze ayo magambo, Daudi Dawudi yumvishe ko Imana ivuze ayo magambo, aliposikia Daudi yaratangaje. Daudi Bahamagara alishangaa. Yowabu, Akamwita Yoabu. Yowabu niwe wari minisitiri wa defense akaba chef d'état major, Yeye akaba na charge na instrument. alikuwa mkubwa wakasibika wa ufalme ibikoresho. wake. Alikuwa mkubwa wa Wanamuhamagara ati ufalme. hutano Yowabu, Akamwambia Yoabu kuja kwa baraza. haraka. Akaja. bahamagara bene Asafu babadi iburyo, Akaita wana wa Ariko bari Asafu. kuwa kwa ngo mkono bene wa Kora kulia. babadi ibumoso. Na wana wa Kora walikuwa kwa Warangiza mkono Dawidi wa asanga ibitari kushoto. bazabita ngo ni amarebe, Alafu Daudi amarebe akaleta nzenze. bazana wisemba, Akaleta bazana nzenze. gushingira noti, Akaleta nzenze. baritsa kabiri. Alafu akapita. Ngo yasira mubwira, Mungu akaja akamwambia. ndamubwira ngo Dawudi Akamwambia ye Daudi, musabe icyo ushaka nkiguhe. niombe utanaka Niko ushaka Daudi. nitakupea. Unataka nini Daudi? Daudi amenishangaza. yagazaretesha Imana nk'inkayizungu, Imana ikazagenda kwikamira hasi ngo ikazibira Dawudi, ngo Dawudi vuga icyo ushaka Dawudi, kora iki Dawudi, Dawudi vuga nkore Dawudi, Daudi sema kora iki Dawudi. nifanye nini? Hey! Dawudi ngo akiza gatoya we, Daudi alikuwa bamwe biringira amagara n'amafarashini, pamoja na ariko twebwe twamaniwe lakini n'abagore bacu n'abana bacu na wana n'ingabo zacu pia nao tuziringira Uwiteka Imana ya Isiraheli. kutumikia wao mwenyewe. Imana ngo iramubwira Mungu akamwambia, ngo kubabarira ibyaha wakoze, kasema ninakusamehe dhambi nshyizeho yako. n'izindi mbabazi za reserve, Pia ninaleta ngo nukora na icyaha sinzacyitaho. ukitenda dhambi sitaona. Haleluya.
muza agapepe murakaze wabaga ari urupande rwa CRD bakarusatura nyina gasonesha akasagutse akagasonesha mwa gasimisi ku mwana w'icuki cyangwa isimisi y'umugabo we bagatera irange giyo ukazobona aha mu bitugu by'umugabo arasa ni yuzu y'umugore wiwe kagende ko bagaza bita agapepe mu yandi magambo Daudi era agapepe kima. Daudi alikuwa kama kitambaa cha Mungu. Daudi era agapepe kima. Wanasikia? Haleluya. Imana yavuze. Mungu amesema. Ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Amen. Ninamwona mtu ambaye ni kama vile moyo wangu unatamani. Yego muzagusumbisha amahanga yose. Kasema nitakukuza kuliko taifa lote. Imana azagusumbisha amahanga. Kweli nitakukuza kuliko mataifa yote. Yarigiye kuzamura Daudi. Na maanisha Mungu alikuwa anataka kumkuza Daudi. Imana nguye bukuri Daudi awe buto. Ili Mungu akuwe mkubwa na Daudi awe mdogo. Isi n'abandi bantu batarahabwa. Kwa sababu Mungu amempea jina ambalo wengine hawajapewa. Si kama yale wazee wa kwetu. Bande basaza bimuri. Daudi. Akoni bitana. Daudi. Mana ngweza muri Daudi ra. Ira muhangarikira mwe. Mungu amemkuza Daudi akampandisha. Daudi imitwe gatatu. Daudi ametawaziwa mara 3. Mbele yasutswe na Samuel mugaragu w'Imana. Mbele alitawaziwa na Sauli mtumishi wa Mungu. Wagere Hebron. Alipofika Hebron, wongera gufundurira indi chupa kubwitegeko by'Imana. Akaleta mafuta mengine. Imika Daudi kakabiri. Pia akamtawaza kwa mara ya pili. Wagere Sion. Alipofika Sioni, wakaleta tena mafuta. Haleluya. Amen. Asamukawe. Arutabarefera bose na bapotre mwise Daudi. Daudi akakuzwa kuliko wachungaji wote. Wewe ndemeye Daudi aradusha. Mimi najua Daudi. Nicho gituma Biblia izivuga. Ndio maana Biblia inasema. Ngo Bartimayo wataka. Bartimayo akapiga mirenga. Akapiga yote. Yesu mwana wa Daudi wewe. Akasema Yesu mwana wa Daudi wewe. Yesu mwana wa Daudi wewe. Yesu mwana wa Daudi. Matayo igice cya mbere. Matayo sura ya kwanza. Biblia inasema. Amasekuruza ya Yesu Kristo. Umwana wa Daudi. Daudi mbere ya Ibrahimu. Daudi mbere ya bande. Vizazi vya Yesu Kristo mwana wa Daudi. 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 Ariko maana yaje we. Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana ngo yafashe Daudi. Mungu alimchukua Daudi. Ngumugira nkakuvezi. Yeye amemfanya kama kitu cha kufunika. Yayinesheje. Kwa sababu amemfurahisha. Ibifashe Kristo. Ikamchukua Kristo. Imufunze muri Daudi kwa. Ikamweka ndani mwake. Kurya Daudi agazanyura ya misozi. Ngo Imana yari yaramaze kumugira imufundamo Yesu kwanza. D'avance d'abord. Daudi alikuwa kipita milimani na Mungu alikuwa amemwelekea ndani Yesu. Dans un premier temps. Kwa muda wa kwanza. C'est comme Dieu. Ni kama Mungu yashatse gukora katendo. Alitamani kufanya kitendo kimoja. Wafata Yesu. Akamchukua Yesu. Wabamufunze muri Daudi. Akamweka ndani ya Daudi. Wabamushize muri Daudi. Akamweka ndani ya Daudi. Kama Daudi agazafata amarebe. Ndio maana Daudi alikuwa kitanga. Muri ni bato Daudi ngo agazaririmba imbaraka zizo mu gatondo. Kwa mapambazuko Daudi alikuwa kipiga nzenze. Ngo agazaririmba imbaraka zizo mu gatondo. Alikuwa akimbia Mungu kwa alfajiri. Zaburi za mazamuka. Alikuwa akifika katika Zaburi. Amen. Gasopo. Abantu ngo Imana yacu inganje. Ngo Imana yacu imurenge. Hari Imana imurenge baho. Na wakaripia watu wanasema Mungu wetu wa mlenge. Bakibandwa, bakirabingo bakicuguta amata bakavuga basebu. Bakagenda bambaye ubusa mu mihani wacu. Abandi bagiterekera bakiza mwashikarangwa. Daudi yari yararirimbye Zaburi za mazamuka kera. Mbele mababazi yetu wakaenda kwa waganga. Daudi alikuwa kaimba wimbo. Kaka bagiterekera bakibandwa. Mababu zetu wakifanya uchawi. Daudi yeye alikuwa Ariko Daudi wa Yesu we. Daudi wa Yesu we.
Haleluya. abahungu ngo bakijijwe Wababa walikuwa kichapa vijana ambao wameokoka, mimi kuzani kubazi tororo wakileta mairizi, bagisenga rya ngombe, walikuwa wakiomba jangombe. rya ngombe walinandi tokeke Wakati huo haleluya, haleluya, yasowe ndabona korangirije kerima Daudi iririmbira imbaraga zo mu gato alikuwa akimwimbia Mungu, bagasa baririmba inome rimwe mu gushimisha, walikuwa naimba katika moja, wewe mwami mana ya wanasema wewe ni mtakatifu Yesu. Asubuhi tukuimbire mana we tukuimbie uri mwami wahozeho icyo gihe bakaka bari baraba ababandi abafumu. wakati huo mababu zetu walikuwa ni wachawi, walikuwa na irizi na wengine walikuwa wakijichoma hapa kwa mkono, ijuru ryari ryarakingutse, lakini Daudi kwake mbingu ilikuwa imefunguka, alikuwa ameshapa Daudi. Haleluya, amen. Alo mangoro alia Daudi wa Yesu we Daudi mana yao yamukoga Daudi kafashe jabuye. Daudi alipochukua jiwe akaweka kwenye tapito, ngwaligira gutya akazungurusha, watangira kubara imigisha, akaanza kuhesabu baraka, ibuye ngo ririvuruguta muhumetse na ririvuruguta jiwe hilo likacheza. ngore batese biracite bigeze bite, inakuwaje? ibuye riravuga na jiwe likasema ngondeka nichilie. Daudi ngwara ribaza, Daudi kauliza ndio wabuye wewe ni kila namna jiwe. ngo nishebuye ryaswe nabubatse. Haleluya, akasema mimi jiwe nishebuye risima mimi ni jiwe ryaswe nabubatse ambayo nimekataa. ngwara ribaza ngo se wamubonye, kasema je umemtazama? ndamubwira ngo nabahaye amaso ngo nisige gutyo, erega ngo yabahaye ngo mubone nizibona cyane. Kasema je nimewapa haleluya. Daudi inyigisho z'ibinyoma turazamaganye mu izina rya Yesu. injili inyigisho zitavuye ku Mana turazishamburiye mu izina rya Yesu. tunahaya kwa jina la Yesu. abavuga butumwa b'abandi turabasambaguye mu izina rya Yesu. wanenaji wa injili ambao mchi Mungu tunawateka nyara kwa jina la Yesu. umwanya wo gushambura iyo rangi ubu nibwo bugingo buhoraho, na hiyo ndio uzima ya kweli ili wakutambua kwa moyo pekee na wajue na mama ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. yeye ndiye Yesu Kristo mwana wa Haleluya. nta muntu uzikora Imana afite icyubahiro, hakuna mtu ambaye icyubahiro Kristo azoba ageze kuri yawe, uzoba waratambutse intambwe ike. Yesu ngo yasize icyubahiro mu ijuru, azari zero honneur murabyo bakecho no kuvuga ngo azari nyuma ya karuri k'intama. Yesu aliacha heshima mbinguni akaja bila heshima, akora rubusa, alija yeye mtu wa chini, alizarauliwa na abantu bose bamwinaga amaso, watu wote walikuwa hakuwa na sura ya kutamaniwa. Haleluya, ngo utaye saba alipo Yesu utaye saba ulipokuja Yesu wakimbwe akasimama kwa mlima, aravuga ngo data, akasema Baba, ngo nakubahishije mu isi, nimekuheshimisha ngo ndasaba na sasa naomba na unirejeshe ambao niliishi nao. Haleluya, haleluya, haleluya.
Naomi ngoyabwiye abakazana be ngo nibasubireyo. Naomi aliwaambia wakwenza wake warejee. Orupa arabitekereza akafikiria, ashira ibintu mu gaciro, akaeka kitu kwa thamani yake, aravuga ngo musigare neza, akasema mbaki salama. Warabasoma, akawabusu, akarudi kwao, asubira mu rugo. Naomi alikuwa na wana wawili, wakaoa wana wake wa Moabu. Lutu wakasema yo Amen. Ariko Rusi, ariko abantu bagire banyira kurwa, ufashe kakako kamupima na Rusi tibihuye n'ukuri kw'Imana isumba byose. Rusi ya poti tera Yesu chwa tera haleluya. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya! 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 Amen! Haleluya! Haleluya! Amen! Bwana asifiwe. Amen. Na Rusi tuzomubona. Na Rusi tuzomubona. Na Rusi tuzomubona. Mugihugu cy'amahoro. Abizeye bazogenda. Ambia jinsi moyo wangu ulivyo. Jinsi nilivyo moyoni, mtu akiniambia suti hii ni yake, siwezi muuliza na mpea. Umwanya wo gutunganya ubugingo bwanje. Sina wakati wa mazozano, nina wakati wa kuandaa moyo wangu ili nimlaki Bwana. Tegereje ko Yesu azaza. Ninasubiri Mungu aje. Tegereje ko Yesu. Ninasubira Mungu arudi. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Umuntu yakavye nzamu wazalimu. Nukuri umuntu yakavye nzamu wazalimu. Batungura dufite. Atoyaje ruwaranga imbere y'Imana. Ubushize naragiye n'ababarira bose uko bakabaye. Nani bagiye umugabo umwe nanamukavyishana ningera gutya MTN igiyemo network nzama muhamagara. Mbwira ntewe ntukagira ngo uracyari mu ideni narari kubabarira. Mubabarira abagabo ko turashamisha. Mubabarira abagore ko turashamisha. Mubabarira babakavye ari abakene. N'ubukene bwatumye no kubura ico bagaburira abantu. Murabaraza ku nkeke babura amahoro. Ni mubabarire ko turashamisha. Samehe mtu ambaye amechukua deni yako, umsamehe kwa sababu tunaenda mbinguni. Ko turashamisha. Tunaelekea mbinguni. Ni watakwenda mbinguni. Ni wale waliokolewa. Makao ya milele. Tutafurahia. Tutashangilia. Amen. Na tunaenda mbinguni. Pastor mbayeho. Je ndi evangelist. Mimi ni mnenaji wa Injili. Amen. Zamubwira abakristo niringa rishize narababa. Pia Jumapili iliyopita nimewaambia keneye kuba reverend. Azozamura ukuboko yicaye hari ndahima. Sizobaza ngo a e i o u. Azoza kwarika. Niliuliza Wakristo ambao tunaomba nao, ni nani ambaye anahitaji reference? Posta hiki pastori. Mtakiniambia anahitaji nampea. Bose bagirikashe bagatanga inzandiko zigenda ariko si urugero rw'umwuka. Na headmaster mimi kwangu ni watu sambamba, sababu wana stamp ya kupea watu barua. Ariko bana yaje we. Mfalme. Nidagire wagabiwe. Kugira ngo kuyiwa musuza. Ikanezi
Ku pastor ngombe kuri Yesu gusa. Mimi sishikalii upachungaji. Wewe vyote waniachie Yesu. Ninashikamana tu na Yesu wangu. Wewe vyote waniachie Yesu. Kwa hiyo nitosisigire Yesu. Ninaye Yesu nimehakikisha. Kwa kubera ko iyo ndimo na Yesu nitashinda vita. Bazineza kuko ndatinda urugamba. Abali na Yesu na bagale. Ugale wao abali na Yesu bari bagale. Maze kubona Yesu kabiri. Mimi nimemwona Yesu mara pili. Kuri kwima. Ukweli. Yesu amaze kuniyereka. Amejizirisha kwangu mara pili. Ukweli. Mara pili. Yesu we. Yesu. Yesu we. Yesu. Yesu we. Yesu. Yesu we. Yesu wangu. Yesu we. Yesu. 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 Benuva Agishwe nuo Yesu. Amen. Uoniwe gisubizo chibibazo. Naomi ngobwira Rusi kamwambia Rutu ngo dore muka mugabo wawe mugenzi wawe mbanda aragiye. Kamwambia umemwona mwenzako amerejea. Mukabaragiye. Mwenzako amerejea. Ye uko na nini? Dore ndashaje. Angalia mimi ni mkongo. Ngira umugabira ijoro. Hata niwe na nawe mfite. Na ingalao sina naye. Ngabona nawe umugabo. Nikiona nawe bitangaza nkabona umugabo. Nakiwa majabu. Nakwita mezi 9 na mayinga 2. Hata niwe mjamzito. Kabyara umwana w'umuhungu. Na nizae umurinda. Je, utamlinda? Haleluya. Sangwira ngusengere. Ngwira ngusengere kumuka mbwiye. Amen. Kuja nikuombe Isaac. Niyo maramubwira. Naomi akamwambia subirayo. Rejea nyumbani kwenu. Mugabo worinda uruhinja. Je, hata nipate mzee nitangoja mwana. Worinda uruhinja rwa isiko kwa kwenu. Byogenda bite? Itakuwaje? Waritaza akubita empanariye. Akarudi kidogo. Ngwara amatumbira mwisho. Akatizama mbinguni. Wanasifi. Haleluya. Wanasifi. Amen. Amen. Ngwara mubwira. Kamwambia. Ngwara tekereza kandi gatoya. Kafikiria muda mchache. Ngwara mubwira. Kamwambia. Ngo wowe kuninginga ngo subireyo. Na si kurejea. Aho uzaje. Bali mahali utalekea. Niho nzaje. Ndipo nami nitaenda. Aho uzora. Mahali utalala. Niho nzora. Nami nitalala hapo. Ubwoko bwa. Taifa lako. Nibwo bwoko bwa. Sawa taifa langu. Imana. Mungu. Mbona aho yageze Imana yamihagarika foreign mwijuru. Aho. Alifika mahali hapo Mungu akasimamisha. Kamwambia malaika, simameni. Watoto waende mbele, wakubwa warejee nyuma. Rusa avuze gute? Je, Rusa Imana ya Israeli. Mungu wa Israeli akawa Mungu wake. Ya. Ariko Mana yanje we. Mungu wangu. Ndavuga. Mungu akasema. Ngo nanarahiye kwera kwanje ko Kristo azavuka avuye mu Bisiraheli gusa. Kandi mu muryango wa Yuda. Kubera ikirusa akoze arakwamishije gahunda zanje. Igufu. None Rusi ngwino ngucomeke hagati ya Dawidi na ba Yesayi. Ushire kuri line ya masekuruza ya Yesu.
Kwa sababu ya jambo hilo Mungu akageuza mpango, akamchukua Ruto akamuingiza kwa vizazi vya Yesu Kristo. Yamifata Rusi yamimukwikira hagati pia. Akamchukua Ruto amasekuruza ya Yesu Kristo mwana we. Ndani ya vizazi vya Yesu Kristo. Mwana wa Ruto. Taifa. Yesu sichuahiro. Imana yawe ni izahabu imana yawe. Mungu wako atawafunua. Mana yabwiye Dawidi. Akamwambia Daudi. Ngo kuko wankunza karamata. Kwa kuwa umempenda Nisozo gukiriza Daudi we. Hiyo ndio itasababisha nikupende. Ngo zotanga ubugingo bw'abantu igihumbi. Nitapeana nafsi ya watu 1000. Wote kwa ajili yako. Amahema y'abanyabyaha. Na mahema yao ni dhambi. Amen. Ariko Daudi we. Daudi. Mana yaravuze ngo izahoza Daudi muri Israeli. Amen. Mungu amesema Daudi hatatoka ndani ya Israeli. Ndio y'ubururi bamwe bendera rya Israeli. Ile nyota ile yitwa ngo ni Etoile de David. Ya blue ambayo iko ndani ya bendera ya Israeli inaitwa nyota ya Daudi. Ukitambuka kucha kuidwana. Uzamusanga Daudi aharamye Imana. Ukivuka tu hivi kwa boda utamuona Daudi. Ugasanga Daudi kararamye Imana. Utaenda ukimwona Daudi akimwabudu Mungu. Israeli 11. Ugasanga Daudi kararamye Imana. Ukifika Israeli 11 utaona Daudi yaje kurahira. Ngo akarambura ukuboko agafata inyenyeri bivuga ngo mfashe Dawidi. Naibu wa ariko Daudi wa Yesu we. Naibu akitaka kupewa jukumu katika Israeli wanachukulia Daudi. Biblia inasema wenye dhambi hawatakumbukwa kamwe. Daudi yaravuze. Daudi amesema yabanyuzeho. Aliwapita basanga bagaye nk'igiti kibisi. Aliwapitia. Bameze neza. Aliwaliona akiwa wazuri. Akaenda. Aliporejea basanga bamaze gushira. Akaona wamekauka. Watakauka kabisa. Lakini mwenye haki wazishisha kumukino. Yeye yeye atakuwa na asashirwa hejuru nk'umwene z'umunyabano. Na atakushwa kama mu bikari by'Imana yacu. Kwa kuwa amekaa ndani ya mfalme Yesu. Tumupe Bwana atukuke. Ili walionekana wakienda habari ya mambo yaliyotokea. Yesu mwenyewe karibia akawa naona wasimujue. Isaka uyu nguyu ariko Isaka jewe nawe ni ntangira kwanga Isaka Imana izobimpora. Nikimchukia Isaac Mungu aniazibu nikimkataa wala nikimchukua. Nitakupenda hadi Yesu arudi. Simama hapo. Watu wawili walionekana kwa tukiongea ngo sisi zote tukugambe. Watu wawili walionekana wakienda kijiji wakiuza habari yaliyotokea. Yesu alilia akawa umuntu barayibishe. Je, unamjua yule ambaye amesulubiwa? Abantu babagome guturanye. Watu wabaya. Ndio wagazuka buri abantu 5,000 badatanze faranga bakamabahaga. Mtu alikuwa akipea watu 5,000 chakula. Sio dukiza baroma. Yeye tulikuwa tunajua kwamba hata tuponya Warumi. Abasume ndibishishwe. Aho. Agakiza barwa. Sababu alikuwa anajua alikuwa akiponya wagonjwa. Agakora imirimo Kapernaum. Alikuwa kitenda kazi Kapernaum. Ariko bantu turi. Na waruri mu nama. Pia barefera nibo bari bayo mu paruwasi ba. Yo kumwica. Reverend ndio alikuwa kwa kauli hiyo ya kumsema Yesu. Ngivyo bitekerezo bya Kristo. Hayo ndio fikra ya kiganiro cy'abakristo bazima. Basabagenda baganira urupfu. Hiyo ndio mazungumzo. Basabagenda baganira urupfu rwa Yesu. Zungumza kidogo.
Amen. Bazagenda baganira urupfu rwa Yesu. Wanazungumza tu kifo cha Yesu. Yeye hawazungumzi mtu mwingine. Hana muda ya kumzungumzia mama ambaye ametoa mimba. Hawana muda wa kuzungumzia watu ambao wameingia kwa uchawi. Pia nami Mungu amenimaliza wakati huo. Mungu amemaliza muda huo. Walikuwa wakitembea wakizungumza. Naramubonye. Utufikirisha Matayo. Atubwirisha umuwibyi. Kumbuka jinsi alitufunza kitabu cha Matayo. Uzi mu kibaya agaburira abantu. No, wowe aherutse. Ikapernaum. Tuzi ko bati bimurwaye. Akamena igisenge, agatibura idari, akamwikubitaho. Yamamubwira ngo natahe. Yikore n'uburiri yamataha ari muzima. Aranamubabarira. None baramwishe. Kandi gitangaza n'abakuru bikanisa bari muri yo Ana bari barimo. Ba Gamariyeri bari barimo yo kumwica. None uko uvuga ngo arikanisa dusigaranye. Uko niko bazabagenda baganira abantu bari hivyo ndio walikizungumza wakizungumza wao kwa wao baganira habari ya mambo igitanga ya ajabu walipokuwa kwa muda huo mwenyewe akatokea Yesu mwenyewe akatokea kuganira nao watabimeni akaanza kuzungumza nao bila kujua Yesu ngo yamasa uruwa hewe uri umushitsi utetutse ninde waraifu timuzi uwarawe yishwe ninde waraifu yagaza tugereza ayo makuru ntazi ninde wafuye yagaza agaburira abashonje urayabaza gute uruwa ariko ninde kwazi wongu uzi ntazi yari umuntu mwiza wanasi amen duhimane Nemuza kuzagerayo ariko Yesu we Biblia inasema ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo bali sisi tunazo fikra za Kristo tuzatwigira hatuna jambo lingine ambalo tunalitekeleza hatutekelezi jambo Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Daudi kwa Yesu Kristo aliyetoka kwa Daudi Paulo amemwambia Timotheo asamazwe n'ibyo muri Efeso kumwambia na usizubaya na mambo ya ulimwengu wewe uje wibuka Yesu Kristo umkumbuke tu Yesu Kristo uje wibuka Yesu ukumbuke tu Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Daudi ambaye ametoka kwa ukoo wa Daudi wakomotse mu rubyaro rwa Daudi ambaye ametoka kwa ukoo wa Daudi namwe murabo banyamahirwe ya ajabu. Bwana asifiwe. Haleluya. Warangize alipomaliza ngo Yesu arababwira Yesu akawaambia ngo mwabapfume ye wafu wapumbavu imitima yanyu mioyo yenu ngo itinze kwizera cyane haijakuwa na imani kamilifu. Muzi byanditswe Je, hamjui maandishi bitabo bya Mose katika vitabu vya Musa no muri Zaburi pia na Zaburi na katika manabii no mubyahanuwe? Muzi ko Kristo hamjui ya kwamba Kristo akwiriye kubabazwa ni heri ya asulubiwe na afe nyuma akazuka na baada atafufuka agahabwa ubwiza na apewa utukufu. murabishibagiwe Je, mumeyasahau? bari bageze ku murwa bari bageze ku mazu walikuwa wamefika kwa mji ngo bagiye kwinjira ngo yamasanu ugiye gutambuka Yesu alikuwa kama mtu anapita
akamvuruta. garuka Rejea. Rudi unaenda wapi? uvuze gutya none uragiye. Umesema hivyo na sasa unaenda? Icara. Kaa. Biblia yavuga ngo bakicara ngo bafungure. Biblia inasema walipoketi ili wale, ngo Yesu arahaguruka ngo asengere ibintu. Yesu akasimama akaombea chakula. Haleluya. Amen. Arambura ibiganza. Aliposhosha vitanga vyake. Yesu aratoweka. Yesu na akatoweka. Yesu aratoweka. Yesu akatoweka. Biblia yavuga ngo umwabwira mugenzi we. Mmoja akamwambia mwenzie, ngo nukuri ni umwami Yesu. ukweli alikuwa ni mfalme Yesu. Ngo igihe twaganiraga Na wakati tulikuwa tukizungumza imitima naye, yarikeye. hiyo mioyo ilikuwa nyeupe. Na wakati tulikuwa tukizungumza naye, Ariko mana yaje we. wangu Ndi waramubwira. mwingine akamwambia, Ngo turuzi burya yagize ngo asenge. simuona ile wakati nilitaka kuomba, Nabaye kuitegereza ha. niliona hapa, Ngo mbona ikofuye mu rubafu we. nikaona Kandi ikofuze bebe. Azaza azengemi. amen. Uzi gutandukanya revere watsinze amatora n'uwa na nyiri kanisa. Je, unajua kutofautisha reverend ambaye amepiga pita kwa na reverend mwenye kanisa? Nyiri kanisa arangwa n'inkovu zo mu rubavu. Mwenye kanisa yeye ana ishara ya Abandi kovu. barangwa n'amakashi. Wengine wana Abandi ishara barangwa n'amakashi. ya stamp. Bwana mwenye kanisa anakuja. Umwami nyiri kanisa araje. Umwami Anakuja Bwana mwenye kanisa. araje. Umwami nyiri Araje kanisa nyiri kanisa. anaja, mfalme Mungu wa kanisa. Umukobwa witwa Rebeka Sana aitwa Rebeka mu 1845 1845 yabatirijwe mu itorero ry'Ababatiste. yeye alibatizwa kwa kanisa la Wabatiste. Alikuwa na uamsho wa namna ya juu. Alikuwa katika kanisa la Wabatiste nabi wabo na wakwao wote. Okay, yumva ko hari indi kanisa ryitwa ngo n'Abamirere. Siku moja kukawa na kanisa yitwayo Waminere. Ngo bavuga ko Yesu azaza mu myaka ingahi kurikira nkingahi. Wao walikuwa na injili sema ya kwamba Kristo ataja kwa miaka tu ya karibu. Mwisingore kaje kwirubura muri abategereje Yesu kwa Alafu msana huyo akasema sina muda wa kubaki hapa. Acha niende kwa kanisa hiyo. Kwirubura muri iryo kanisa. Wakaenda na familia yake wakakaa kwa kanisa hiyo. Kanisa barategereza. Walipokaa kwa kanisa Yesu ndiza vuba. Yesu akuja. Bamwe babivamo baragwa. Wamoja wakatoka wakaanguka. Gukunda Yesu cyane. Lakini yeye akaendelea kumpenda Yesu sana. Kilipokucha waza kurwara indwara y'igituntu. Akagonjwa ugonjwa wa kigafla. Kiramuseregeta magufwa. Na akagonjwa sana. Karibu afe. Aishurirwa indirimbo ivuga. Akafunuliwa nyimbo isemayo. Umurinzi wemenyesha ibihe. Umurinzi julisha nyakati. Je, kwetu ni wapi? Bishoro ryishimye cyane. Na usiku umekuwa giza sana. Ngumenye ivyo bimenyetso byo kugaruka. Yule ambaye atajua ishara hii. Sibre de shilaonga kati sheva. Tungre begamu ya zaunonge. Yesu ataja. Kweli Yesu ataja. Abakulisi aza ukifurufu. Osia wana winde. Osia wana winde.
murabeho, wenye dhambi abakina mbaya, murabeho, wenye dhambi mbaya, abasambanyi murabeho, wazizi inyanya murabeho, abanyama murabeho, ababeshyi murabeho, abakozi b'inzira murabeho, abanyakamere murabeho. Sasa azakujana be akure muri isi, azakugeza urupfu, tubane iteka ryose. Amen. Amen. Haleluya joli. Tera haleluya. Nuko azabwiriza. Nagiye gutarama ahantu. Nilienda kukesha mahali pamoja. Umuhungu umwe aranezerwa w'abahiga. Kijana mmoja akafurahia Mungu. Bose Mungu. uko bakabaye bose hadakwemo n'umwe. Mimi napenda ukoo wa Higa. Na wapenda wote. Abakijijwe abadakijijwe nta muhiga nanga. Niko ndahimana yampama. Napenda ukoo wa Higa wote bila kuacha hata mmoja. Mungu yaratarama. Kijana huyo Zerwa yegamye utayegere diri. amekesha akimfurahia Mungu. Wanezerwa kutarama. Tulikuwa tumemfurahia Mungu. Amavuga ngo ye. Ngukomera wa mana wa turagushigikiye turi inyuma. Atukomera turi inyuma turagushigikiye wa mana we. Turagushigikiye wa mana we. Tinga Turi inyuma wa mana we. Nzabwira isi. tinga Ninde wumva ko yatakaje ibihe byiwe n'Imana haguruka twese. Nani ambaye amepoteza muda mzuri wake na Mungu asimame Ninde wumva ko tuombe. ari ibyaha bimurega mu mutima vasi tumusengere. Nani anajihisi kuna dhambi ambayo inamu Nzabwira isi. tinga urabeho. Chagitondo Kisarasa kuba mwisi kirarangiye titurarangiza ariko agaciye musengera abantu kugira dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. unamisha umutwe wawe shusha wiche kichwa wenyine chako gusa na ujiweke mwenyewe wenyine gusa wewe pekee, usenguri wenyine uwe kama uko mwenyewe tu, ushaka Imana uri wenyine tafute Mungu ukiwa mwenyewe unifuza uri wenyine na utamani ukiwa mwenyewe. Baba mu izina rya Yesu Kristo Mungu kupitia jina la Yesu Baba turagushimiye Mana Baba tunakushukuru, dukeneye gutekereza kwa Kristo tunahitaji kufikara na Kristo, dukeneye gukizwa Mana tunahitaji kuokoka, kumenya Mana tunahitaji kukujua, dukeneye kugusobanukirwa tunahitaji kufunuliwa vizuri. inyota Yesu turarusha n'izisi Tunachoka tumwishe Shetani anatuchosha, Israeli baturuhishe inachoka Baba tumechoka Yesu watoto wako wamechoka wamelemewa na mizigo wamelemewa na dhambi zetu zimetuchokesha basi wanatuhubiria Baba wanatugeukia Baba wabariki Yesu nafasi ni zako wasamehe Yesu wafika makosa wasamehe Yesu waondolee Bwana waondolee mapepo waondolee Bwana ukae ndani yao furaha ya wokovu ikujaze kama maji furaha ya wokovu Yesu kama mvua furaha ya wokovu uwe ndani yao wawe katika hali ya kutegemea Yesu atakaporudi simama mawinguni
kumulaki wabashe katika jina la Yesu. Asante kwa fadhili zako. Tunaomba na kuamini. Sasa twizeye. Amen. Amashyi menshi cyane ku amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane. Haleluya. Kamabwira ya magambo. Niwaambie maneno haya. Iyo abanyamurenge bagwisha urugomo aho batuye bakakorera ibyaha wa taifa letu wakiwa na iyo abanyamurenge wa taifa letu wakiishi mahali bakahagwira na wanao wengi urugomo wanakuwa na mambo ya wanatenda dhambi hapo baba bagiye kuhava kandi bakahava nabi inakuwa zahagirira amahoro mtakuwa na amani hapa. Iwe mutu w'Imana dore isi iraguhenda iragutembereza mwihangane mbaganirize gatoya dusenge. Mvumilie niwazungumzie kidogo alafu tuombe. Tumeze nk'abandi ngo none ngo twende tumeze nk'abandi tumeze nk'abandi. Twebwe ntitumeze nk'abandi. Sisi si kama wengine. Twebwe ntitumeze nk'ayandimo. Sisi si kama taifa zingine. Tubabwira ndababwira. Ukweli hiyo na mambo ya ukweli. Sisi si kama taifa wengine. Abantu yabongo none ngo ni twebwe twenyine gusa. Muri twebwe nitwe dukora ibyaha. Watu wanasema je, ni sisi pekee yetu tunafanya dhambi? Nyinyi si kama wengine. Nyinyi si kama wengine. Si kama wengine. Nyinyi si kama wengine. Kamubwira igitongo tameze nk'abandi. Tawambia ni sababu gani? Hariho amoko atatu kwisi. Kuna taifa tatu duniani. Nibo bonyine Imana yabwiye ngo ihaye igihugu. Ni wao tu Mungu amewaambia nimepewa nchi. Imana yabwiye Abisiraeli. Mungu amewaambia taifa la Israeli. Ngo mbahaye igihugu. Ninawapea nchi. Nzirukana bene cyo. Nitawafukuza wenye nchi. Abayebusi. Waebusi. Abanyakanaani. Wanakanaani. Abaferizi. Waferizi. N'ayandi moko. Na mataifa mengine. Babakure. Ni watoe. Bazane mpabatuze. Ni walete na mwishi. Kutakuwa mahali penu na wapea. Nini wana wa Israeli. Ariko ndihari wanyu. Lakini si hakukuwa kwenu. Ariko ndahabahaye. Lakini ninawapea. Kubera ko mwanesheje. Kwa sababu mmenifurahisha. Ndahabahaye. Ninawapea. Abandi bantu Imana yabwiye ngo ndabahaye. Wengine watu ambao Mungu amemwambia nimewapea. Ni Abanyamerika. Ni wa Amerika. Ni Imana yabwiye. Ndio Mungu amewaambia. Ngo mbahaye igihugu. Nawapea nchi. Mbahaye igihugu. Nawapea nchi. Abandi bantu bagatatu. Na wengine watatu. Bila mugenzi wabo ngo ni wewe. Mwambie mwenzio ni wewe. Abandi bantu bagatatu. Na watatu. Imana yabwiye. Ambaye Mungu amesema. Mbahaye igihugu. Nawapea nchi. N'Abanyamulenge. Ni Wanyamulenge. Ari yamoko duturanye. Wale mataifa ambao tunaishi na wao. Yababwiye kubahaye igihugu. Mungu hajawaambia kwamba amewapea nchi. Wakati Mungu asema nimejiapia mimi ni Mungu nawapea nchi. Babivuze kenshi. Wameyatamka mara nyingi. Muri 95. Lakini 95 wake mu kibanza cy'imbere y'ikanisa. Babihanuye premidi hagaze rugama amaze kubwiriza. Barabihanura baravuga ngo ndirahiye ndima. Iki gihugu ndakibahaye ndimane. Walitabiri nikisikia Muzinga 95. Nilikusikia. Mungu alitupea kwa sababu gani? Kwa sababu tumemfurahisha. Abantu yababwiye ngo ndabahaye. Wengine ambao tunaishi na wao hawakuambia kwa sababu ni kwao. Ni kwao. Sisi yaravuze ngo mwebweho. Akasema nyinyi wewe. Kwa sababu mmenifurahisha. Na wapea. Umuntu uhabwa bahawe kitarichi. Haleluya. Mtu kipewa kitarichi. Unapewa jambo lisilo lake. Ni mukuri bishimwa mu bigawa. Na mkitoa mabaya. Muzobana n'Imana mahoro. Mtakana Mungu. Muzorama. Mtaishi. Igihugu kizoteka. Na nchi itakuwa na amani. Kama zuzobahanga. Na hakuna mwasi ambayo atawatesa. Yarabahetswe. Enyi ndugu. Yarabahetswe. Ambao mnabeba mambo. Yarabahetswe. Nyinyi ambao mnabeba. Bahetswe tuzobuteka. Ambao mnabeba mambo ya Mungu. Muraje mu Yesu. Enendeni mkijitakasa. Muraje mu Yesu. Jitakaseni. Ufite agati twadukiniraho. Kuna kitu ambacho tunachezea. Umuntu agahereza mugenzi we.
tuna mti ambao tunacheza nayo, mtu anakimbia na mpea mwingine. Abasaza barirutse baradusingiriza, wazee wamekimbia abandi basingiriza abandi, wengine wakapea wengine. mukibuga wakiniyemo kandi izo ntwari zabesheje zitwaye neza mukibuga, kandi izo ntwari zabesheje zitwaye neza mukibuga. Ntimumeze nk'abandi, nyinyi si kama wengine. igihe cyose muzoshimwa n'Imana aho muzaba, timuzosabiriza, timuzokora ububoyi maso, timuzosonza. Igihe cyose muzubaha Imana, muzogira amahoro atemba nk'uruzi, muzogira agaciro aho mutuye, muzohaka bene gihugu. Wakati wote mtakuwa na Uzireguza Amen. Uziko Imana igira ibihugu byayo. Ndiye mnajua kama Mungu Ibihugu byayo mu bihugu. wanakuwa na taifa na nchi Imana igira zake. imisozi yayo mu misozi. Najua kama Mungu ana milima yake ndani ya milima. Umwami wa Ashuru yaraje atsinda Samariya. Mfalme wa Ashuru alikuja na Abisirayeli akatoa Israeli wote, akukosa mtu. Azana abaturage biwe babanya Ashuru. Alafu akaleta taifa lake wa Ashuru, Samariya akawakitisha Samaria. Hagatani musozi wa Karumeli hari hubatse ingoro ya Eliya ya masengero. Karibu kujaa mlima wa Karmeli. Mungu akawa na hasira, akaghadhabika, Guhamagara intare zikaze. akaita simba wa porini. Ngo zirabasako. Alafu wakaja wakawana. Intare zirabarya. Alafu simba hao wakawana. Umuntu arababwira. Akawaambia, ngo ntimwoba muri iki gihugu kitarimo bene cyo. Yego, hamtaishi nchi hii na wenye nchi yao weko ndani. Kutoka hapo Israeli umwe abafasha gutura mu muhana. mlete okoa Israeli mmoja akuja aishi Tuze mu muhana. ili mwishi kwa Tarisha Imana abitanganira. haiko hivyo. Amemwambia Ibrahimu, Bimuhaye ahantu imempea mahali, imempea muzohagirira amahoro badahari. hamtakuwa na amani kama hamna upendo. Lete tu wachache wachache tu waje. Hariho imisozi y'Imana, Kuna milima ya Mungu, hari ibihugu by'Imana, kuna nchi za Mungu. Amen. Singaza marumboninde Yarazwe cyane bigitangaza Yesu Simameni tumpigie Mungu sabiti. Simameni. Abantu bose bakandagiye ahantu n'imashituka bamashituka dutera isabiyuti. Ego. Haleluya. Ndio. Ngaho gawa papa mdogo. Wewe sisi wewe. Amen. Ariko Yesu we. Yeah.
Yesu. Karibu kabisa. Amen. Yaani na Mungu awabariki. Igiti cy'inganzamarumbo Ni Yesu mwana w'Imana. Imibereho y'umwami wanjye yansasanye n'ibitangaza. Igiti cy'inganzamarumbo ni Yesu mwana w'Imana. Imibereho y'umwami wanjye yansasanye n'ibitangaza. Ageze ikuzimu bose baramutinya, akurayo umutuzo. Anyuze hejuru y'umusaraba, ab'isi bose babona umunezero. Yesu umwami wanjye, wabaye umuhuza w'abandi Amen. Winano Peter. Ankuvuga ngo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Haleluya. Ashyira hejuru y'intare ya Yuda, ibyo yakoze birahebuje. Igorigota yitwaga Ruvuma, agezeyo nibyo by'imbabazi. Yabaye isoko y'abakiza, igitarugamba ahebuje. Ashyira hejuru y'intare ya Yuda, ibyo yakoze birahebuje. Igorigota yitwaga Ruvuma, agezeyo n'imbabazi. Yabaye isoko y'abakiza. Yesu umwana imibereho y'umwami wanjye yansasanye n'ibitangaza. Bageze ikuzimu bose baratinya, akurayo ndetse n'imfunguzo. Igiti cy'inganzamarumbo ni Yesu mwana w'Imana. Imibereho y'umwami wanjye yansasanye n'ibitangaza. Bageze ikuzimu bose baratinya, akurayo Wiki hasi. Kaeni. Asanteni. Turashimira